Notice window to Mamataram Luxury. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Nasigyo in a Notice Dialogue to Puzuna Luxury, a special episode of Notice Dialogue. How's Miam the pain the one white of Mayama Hengalapa. Masigi Irina Nakalani Mata, Hojiksi, Tenzenziam Kana, Hengana Pugi Mamiduni, Masigi Matanga, Hojik Laiva, Nova, Hongliba. Meitei amadi mawong mayam asina yana bugida mangasi khoi studio tension brief experting ahmada taram oksege ahmada taram nokchegi manipur saknai rava senior journalist khoi gi mayam di kai khunari boza Hemchandra salam oza taram nokchegi kai khun buchire editor Ichel express ani shubda taram nokchege all manipur bar association gi president obiriba advocate Tomcha Meitei khoi oza Tomcha bu taram nokchegi kai khun buchire loina manipur gi saknai rava advocate political activist advocate Ravi Manipur Congress Committee legal cell chairman AMBA Manipur development highlight the Billers volunteers operation the Leptana Pabagi Kontanga Malakpa Masiga Irina Masisi Ima Kachelgi Ima Singna Haiba Billers volunteer ma'am Papa Lepkodoni Haba Wafum Mayam Akan Wafum Malakpa. Masigi Rungana, Manipugi Handak MP Ani Ekugi Manipugi, my Parker MP, outer Madi Energy, Manipur, Yam representative Riba, Anisina, Manipugi aspiration of Manipugi, issues the Yumpamorga, Handak Jadariba Parliament session to the Wanganga the Manhava, Miam Akan Wafum. Masig Matata, Hosik Ladiva, conflict as a Ekugi center na ekoi cookie gi michang da lepagadi masi lotion be yaro heba no wafum malai masi gi mathakta hauji cookie community gi make gi separate administration haba demand gi mari leina Tanglopol the Kangpokpi amasu Chuchanpur tong hariba ekoi cookie ne dominate to bomfam singda yam chawna masi gi iho malakpa adu masi gi khongchet mayam chalakpa masi mayam se kuni yingbe masi da natana ekoi gi cookie sing especially ITLF amadi kotu gi make gi yamna kanna separate administration ki wafam se pukhalakpa aduga handak even parliament session phawda cookie sing gi separate administration se pithok ta bani haiba kan wafam sing puthorpa masigi mayam sini la iva anu wafam mayam amasung hanagi conflict sigi leiriba Ichel gi khare hena yangsalakpa momentum yangsalakpa gi mamita ba posak mayam sina manipur da leiriba irang asi karam mai gi da pugadog gi have yam achobo hanga mani but punamaksi yang ka da manipur da pain da mayam resentment mayam madi yam kan henkala aduga tension yang kan hengkala I have sini ahambada ai khugi channel journalist oza Hemchandra darak oza hauju jing leiba Manipur da unkhanna bagi phibam musu maike da laiba tension mayam aduga resentment mayam je kamaina oza yeng di yengbi mase akoina ubiari se Manipur se masjid ta na thugai ge haiba furup amaga aduga Manipur se masjid tahan bear we hanagi akoigi ngadlingi matam dagi pai pu na yek tu nan thamlam laba khoi gi namkhai si kai bi yaroi haiba furup amaga ani sigi marakta leba conflict ama hojik chauna ure hana masagi kuki haitare adum mingdi paningdawni adubu pandyada na palle sigi furukki miyoi sing sina Meitei singi mathakta khoi gi landa rakhibasi masigi yamna marueba agenda si makoina Manipur si thugai baduni makhoi apambadi masini haibetare adubu masi hojiksu adum yamna luba tangkak amada leiri masigi fibamsi akoida kari oirakadage haibasima haibasi hojiksi da yam luba fibam amadi leire na haibetare ada lansi hojik sahi ama hengre tha tara manga sujal kadore asiguma fibamsi asi bawbada lansi losin bagi mami yama koi uwa phangdri haju bawa adum continue tawraga dum leiri jiri bangi irang haju nemdri aduga masiga iroina na haju cookie taba mafam sing sida separate administration pigadamni haina koi ngasimak adum release paksana chatpagi koi ure aduga Manipur tampak tana haitare Manipur gi apun bagi saktam si kai bi yaroi haibna chingba adagi kun ngak pasing pha bi yaroi haiba aduga parliament hauba ngasi gi nimit asimak tasu koigi mkathel ima singna yan akan ba khongjang changchilaga Manipur issue ji maikai si lan chatkidana bo hona bagi mami do ko yajik uri yanna luri se ekoida hojik thengnari base lan se horpadagi hona India government na Manipur da
around 60,000 koigi central force thajil laga lan ji namdara duine na lehen gravani adubu madu bawda namthaba ngambagi oitokpasi udre namthabagi mami chu tade namthanabo honabagi mami chu ude done hojik ladies masigi mathakta hojik se company paramilitary company yankai amaga thajilakpa haugre aduna atai atai mafam singda deploy tawraga hojik yam kanna hojik ngak sen bagi thabak kulak irakta akogi lan sonari mafam singsida akogi ngak sen ba nattaba aduga mi taba kulak singsida janghin na masi akogi game sajilakpa lesilakpagi mami sine koina urise masida akoina chingnaba miam da phawri jubo boko 2019 the Kashmir si thugai ba matamda masiga chap manaba film si uge chap chana military si masing yamna thajil matungda irang si haurak pataragadi anyhow namthanaba military crack down se tawraga chumgera langera phajinabagi wakalon duda masing yamlaba khoigi sifai sing se thajinki adugi matungda article 370 se muthalin midana nambai chang ju boko Indian Constitution sibabu semdoga matamdugi hojik dari ba tare hajik sulai ba BJP lengak sina Kashmir se ani thong thugai hebani masiki phibam si akoigi manipur sida su oira kadra habigi chingna bodo hojik tim yam da phawre masiki phawre basigi maram isa sadana manipur da hairiba military gi masing si hengat halakpa masina sapsana operation se chatharaga manipur gi thogiba lan si namdhanaba honabagi mami dumsu yu udaba haitare hajik masing yam sangakre lande dum thoi jiribam ingdri adagi asigi peripheral area simakta adum tattana nongmai kapsilakpagi koigi thodoksin si adum leiri security force ki mamang makta da ngarang makta jiribam gi Meitei gi yum ama mai thabadu kanamthana interfere tawgide security personnel amtana madu thadana bo hona ki leite mai thabada nate maduida amakak yum amakak lemhobudo ID bomb phumjelaga pokhai haline yam sathiba potneba asibawda adum security mafam adugi irap 100 meter sam mukchalaga Assam Rifles ki kem am lei adugi maduna karimata reaction amta pigideba tugai gi bodo adum yeng lekhiba sineba khoide yam luris hajik masing yam laba mayam si thajilaba matungda kari oirakadage haiba sineba khoide yamna chamamna ba chayetna ba phawris India ki pandam di haiba tare handak phangba yabagi oithokpadu masida leirabra haibasini miyamna hainagi basi khoisi da chathari basi proxy war amakhangni masida cookie militant singse kanagum kharana sinabani madu sinabagi maramde manipur gi lalhobu singsi laksin nabagi means amakhangni na haina basi lei kadai bhabu chumba haibadumadi adum masana yengaga laksaba tare manipur gi lalhoba maruina koi tampak ki lalhoba hagadra Meitei gi lalhoba hagadra masida Meitei gi lalhoba haibasu yadaba lei masida community se suna yaw yofum su leibanina manipur gi lalhoba ina I address tawjage ado masida masi India da kwaidagi kokchikpa makak oiba handa khatani wari saba horise mamangdadi wari sase haibasu yadaba aduga India gi hojik upspa thamjillaga lami mayam thajillaga namdhanabo honabadasu border state oibanina namdhabasi yam wagiba adun masigma film sida atop alternatives ama yenga kamai tawduna namdhaba yagadage haibagi film si yengpa khanda ngasigi film si ohelakpra haibagi chingnabudum yam phawi adubu hojikti masing yamlaba military singsina chap chana kogi matam amatta manipur pumbudu operation chathaba yabagi oithokpadu leire haina lobotare hojikti hana 60 70 muki masingda thajil lakhre aduga anuba 50 company amuga lakpa targadi hanagi leijariba upspa level lamdam oibanina lamdam masida Assam Rifles su lei CRPF su lei ate October regiment mayam su lei masi punna tharkanda around kogi security personnel lak amu makhagi mathakta leire han lobi yare masi sina manipur gi yumthong sing sida yenthokpa kanda yumthong amamam da military amam thum yabagi aduga mi amamam da mi tariyetta military amamam thum yabagi oithokpasi leirabaneba sidadi makoina anytime tawning matamda kainoma tawge mi ma phage kanagumba organization ma loishin ge haibasi masai sidadi
yabi yabagi oithokpagi changdo lakhre hojikti masigi problem si leibasina masigi mathaktani ai ngasai haijari se khoigi Jammu amasung Kashmir gi phimdu Manipur su oirak pa yagadra oirakadra haibagi akibase miyam do phauren han brown so tamsake yamna hojik phawda leriba reality se yam mayek singna thambigre ada hojik se makhata na I oza tom zadam lakchini base yamna chawna apprehension ma poi ozan thambiri je as a senior journalist mo in Manipur da hojik live conflict se phenomenon ji yenga kanda Kashmir da Jammu and Kashmir da lightly thokiba thawdo to manaba situation ma Manipur oi thorpa yabra kari gidamukta Manipur je highly militarized oiva reason mo ina kamaina masi semkala ibano masi te pusalakriba military personnels mayam se kari tawdoi no mogi purpose ma de lefam to I haiba yam chaw wahangni aduka Manipur da hoji mayam je the insecurities mayam pokpa apprehension mayam pokpa taseng namak Kashmir gi the thokiba adugumba thodo ma Kashmir je masagi oiba tonganba constitution ama leijaba masagi oiba penal code leijaba aduga masagi oiba flag leijaba adumba yamna tonganba constitutional provision masagi article 370 leijara kanda magi oiba tonganba masak amu oina haitare starting from Kashmir je India the merged over accession hek toba matam dagi hawra kanda adugi saktam do nga aga lakhibani adubu haiba yam chawbi state ama zo oini Kashmir je do high state chi union territory ani tho akanda thugai kiba aduga haiba poche declare to dringi mamangda article 370 si appropriate to dringi mamangda mi listing kay haitare including the former chief minister former union minister moi mayam se phajin gidoni adagi civil society leader mayam phagi doini separatist ki element mayam pharga thamgi doini jail da for months adugum situation ma Manipur su lakpa yab oi chokpa leibra haiba wahang doni kari hebini masi hoi mayam na budi pakan khanare adu wai gi oiba wakaldi tongale maram de keno da Kashmir issue ga Manipur issue ga si am khene Kashmir si ai matang chi de nei janing de koi di Manipur gi oiba se nei na ko matam da sei Kashmir ra moina ani hum thong thoga gi ba adu gi di ko moi ga hane Kashmir pandit leramba Kashmir si Hindu gi Hindu na ning thoi lebang ne adu moi Muslim mayam na dominate torpa di moi lebam chamung khangalak da ko si tongan gredi atopam na cross border da sai Pakistan yam kanna mateng pangjalak ko adu masi yam na samna ba Kashmir kana lei bisidi da sengna ko India haidana India undivided India leiring matam da ko partition tawdri matam da ko gi history si tongan greba ai ko gi history sum pura tongale ai ko India da ko na ko merge tawni merger gi ngi makha da ko si keno sang pane to hoji ko Manipur da langi bisi kanano hoji langi je kuki ne haiba kangbu kharane do moi loina mak oibra haitra ga ju ta seng nai ni sung khangba matam da masi ngate makoi gi makok ching ba kharana ko makoi gi yam samna ha ba da koi gi masi khoi na su u sikar wale moi gi hoi moi khoi gi tongan ba political agenda ma de dum lai moi kuki len semba di zomi semba moi ji hana chuman na de hande ke matang ji punjan gi budong su tore adun su sampur da ta sengna Meitei gi lam se da moi munara koi matang da moi se khoi gi kuki len kong ni natraga na khoi gi ko jongom kong ni ga ha da moi ma chen chuman na ba po na de ba adun si gi matang ji lak pu chi da ngasai gi khoi gi di center na su hai mamang gi tam da ko ko Manipur da thoi ba irang si ma pan da gi chang pa sing sin thoi ni ha aseng ba chum do sem mo ni maram de kai no da khoi gi Manipur da ai ko yam to na so haije masi lisang china khoi gi Manipur gi history da di kari le ge ha ba matam da Manipur si khoi gi tongan ba khoi gi isa gi oi ba khoi gi constitution ma le jabani India da gi so hali election to so khoi na hali adu merger agreement to gi matam da merger agreement gi term and conditions jau jing ahung na ningsang na ba ya ba gi matam am lai kari gi no Manipur da irang le ri se kari gi no khoi smai to na yamna nungai gi ni chakhut ka ni haidana khoi gi ko merger agreement sign to matung da makha ta ni irang le ri se kari gi no hai ba si khoi nei na matam yau re ba mase khoi no jo matam da di India ga Manipur ga law gi matung ina khoi de facto de khoi pulle ko adu di jury da di pun ba ya bra hai ba si khoi ngasagi instruments yengadabni Indian constitution su yengadabni Manipur constitution su yengadabni India gi constitution da atop lebak ta gi ko punjal lakpa hapchal lakpa kai su kai de adubu Manipur gi constitution da di atop lebak ta ko ji tin ba ya bra ha gi ya de
ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 1ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ 1951ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤꯀꯣ 1951ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯔꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ 5-6ꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯈꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯔꯤꯁꯦꯟꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯦ 34ꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯈꯥꯝꯒꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇ ꯄꯤꯈꯠꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯐꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯁꯤꯒ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯨꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯦꯅꯤ 50 ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯥꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯦꯞꯇꯣ ꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯦꯞꯇꯨꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯁꯜꯂꯦꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯟꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ STꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯀꯥꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ 100 ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯔꯤꯁꯦꯟꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅꯀꯣ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯝꯊꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯒꯠꯅꯔꯦ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ
ki matam sida ngasai ko mapan de ki changai ba central force hai tare ko masigi role se am loi adige to pamna ko gi yam kana hygienic bidang ngasai ge ko gi hojiki leba government pabi riba main in power hai tare ko sigi yamna responsible over person sing sina public statement thokpa matam da kitang ko yamna khandaraga thokte haiba mukti natade aduga amuka hena khare hena thonenge maram de kai guna da ngarang na habi gi matam da samai tawdena noina paisa lakpa khotpa adu da tawta gadi security force lakpa ta bne haiba ko modena haning mana paisa lakpa hengale प्रजाति की डिमांड तो वो हेंगले है ताकि अदि स्टेट सब्जेक्ट ने अदि सिक्योरिटी फोर्स में थोक तादे अदि पुलिस में आम लेरी पुलिस का जकरे पुलिस में कंट्रोल तो जनी अदना आईगी युमदा हुराम संगे है सिपाही को सिंगे दब नते आईगी युमदा सिदे डिमांड तौरे है नसा के मपान की सिपाही को सिंगे दब नते असम नाकंद तौरीबा प्रजादा मई थारेइबा अदि को युम कई मई थारेइबा बोम जिरीबांग बोम थुवा है दने अदु कांददि करो अदुददि थाजन बिदब्राबा अदुददि हेलीकॉप्टर तौदन बॉम्बिंग तब यारबने हजिक तसेंग हायबदा नान के अखोई ऑनरेबल हान के चीफ मिनिस्टर अखोई के उक्रम इबोबिने इंगित पिरमबने कनोदा मिजोराम दा लम याम हेनम मतमदा अखोई सिगुम म तौगेन केम नतेबा एयर ड्रॉप तौदन बॉम्बिंग तौ वर ओ हायबने अदु बावदा अखोई ओपोजिशन के लीडर ओरबिसना हिन पिबिरमबने मदुसु खर तखनिंगे अदुगा लाइरिबा पोट सिदैसदा नसागे अखोई के खुनगाको सिंगसिदगी प्रजादा वाबा याम पिरे तागदि मदो खनि सिबाय कौसंगदब नते अदुदा अखोई पुलिस की मेचिनरी लेरी कदौदने लेगे अदुनादि सिजनगदबा मफमदा सिजनददना ओने तैनना सिजनबिरगदि कन प्रजा किसु नुवाइतबा हेलकने अदुगा तोबमना मो अखोई के प्रजा सिंगसिना वा हाइबा मतमदसु अम खंदे हजिक याम लुबो मतमनि अखोई लेबाक से कायगद्रा अखोई की जाति से मुतलद्रा हाइबो मतम सिददि अखोई की लीडर सिंगसिदा को नतबा मसे ngang ko saunginge hadana su ngang yaba matam di natte aduna di hojik side animakse mase gi government pabiri business su adi government pari bisi gi mayuk te lebi sing su wa se haidok hajin taw matam da khar ga yenga adi asamba misam praja mayam amadi leiri ko haibdo kaubidana thambiraga ngasai gi ko ngasai gi khoi taba nungai ba haiba tare ko mayam da pungning se ko lumba wahi sing side season haninge adu hauji yam samna ekta khoi kim kashmir lakani ka haina ekta tawba khoi de ekta pakhat pa pok ko de gi ngasai gi khoi sum tumam madi gi hawalak ta ya bagi mawong ka side aidi maside aidi madumakti tahon janing de marum de adumak yauna ngamsung amoy adu tawre na khan targa su ta seng hai ta di history na sakhi ni adu ngasai gi ko lamma maithi bana tra mai pak pa hai bise माइथी बयाय अमुकना सुदुम हौगलप सुदुम ngamba yaay aduna taseng hai ta gadi ngasagi ko akoi gi parkha examination fail hobe se is part of ngasagi education ne ko mai tokdana mana khandok se aduga khwadi gi maru hobe de hojik lei ba resentment ha ge lei ba tension wangkhalai sing se masi kamaina wangkhal hol sige adigi pen da basi kitang kamaina phadi sige ha bu di yam maru na ruling da library basi singsu aduga ruling bu पेन पेनब मचिन पेनब ngangbirib maikei singdasu madu khara phadabiyo yaragadi akhoi se amaga punjanaraga nungainarudaba mayam laitagasu masidi masagi one family ne am samna habda ko adana hojik kuki singde dum tawreiduni moide kano vote pok tawholoi haini mamdi vote tawtagade akhoi masen yanaroi de mamdi keno da moi loi yanne habdo nateba adu yanadabaduna bu khoi vote tawholoi chaini vote tawdaba habsidi democratic process ama thugaibane ba du akhoi nam kana hajumdi ADC election se labne na more da leiba mi singdugi akhoi gi mitei singdugi ADC gi mo election laukthoktre da akhoi gi sidama pibi gedamni adgi sur sampur du pibi gedamni kangku pidi ju pibi gedamni adu hojik sumai tawgan maming tholaga mokhoi gi lam se malakpani na jam samna habda kangpu district pi gi bese masi handokpiyo sadar hill district habiyo mamdi kanu da maming je thongaga do asing bai ta di kangpu pi mitei gi maming ni adu ta je asi madom da oina idea se ko thadana bana phaiba adu ngasai susampur akhoi gi ming ni adu hoji moi gi pura oi gi bodong na tokhle ko aduna sigi pot mayam se masi leina na ba akhoi kamaina tawsige akhoi leiba akhoi gi society se yamna komthok malure samai tokna sigi marak se da mapan de gi laga hek sang ba ST oi gi ba hek sang ba moi thabak phangba ya ba gi pot to gi ba sigum basing je akhoi masi khar thugai ba yanna na ba masi akhoi oina punmin na ba na phayena khali maduna su akhoi gi pen da ba adigi akhoi tension se hai taragadi masagi akhoi hajari do masagi lam yam henba singsidi sai go menat ma haiba adu tau taragadi sipai lakwa ta bani ni haijo mi gi mayum mai tha taragadi ni na thak da bom tha da ba ta bani ni na tha da bi hoba mi gi khunda noina bulldozer ta khai ragadi si tau ta buni ha ji ta khai bi hoba adu ka sunna ta bada
मोइना तखाइबदी अदुम याबा अबसना कंगिसु यासे हाइबदी नतेको अदुगा अखोइगी लेबा की तमते चोंथोकपिरेबे सिंगसिनासु असागी को करिगुम्बा मखोइगी मरकता मीना खुदुंग चाबा लौदना मिशन प्रजादक पाबा याबा थबुक्तुदी आइदि मोइनसु दुंग वारकद्रा खाले अदुदी तौबिगनो ना अखोइना अपील तौबम संगी अदुना तसिंग लम हेलिबे सिंगसे नखोइ लम हेलिबिना अखोइ सी तौरिको हाइना खंगन बसे मतम यौरे मदु ओइबा तातारगदी टेंशन से आई खर नेमदागद्रा ना खंजे अहम राउंड सुबाइ थमजेगे नुवाइजे मथंग से आई यमरा बिदला सगे यमरा बिदला फसे कपलो क्वेश्चन लाके अहम बसे हजु सिगोइना सिदा पेन दबगी खोलांग मयाम म लौखतनरिबा अदुदगी देन टेंशन जी हम कन्ना मागे मागे ओइबा टोंगन टोंगन बा साइड छिंग दो वखतनरपसे मसे हजु वे इन द मिड्स ऑफ बैलेंस हजिक अखोगी बैलेंस हिंसा के थबक सिंग लेप लेट्री युमई थाबा देन डिस्प्लेसमेंट चथबा सि लेट्री अदुगी चथोक चसिन यादबा इवन नेशनल हाईवे एनी मुक्तने हजु प्रॉब्लम लाइसे सिगी लेरिबा फिबम अदा हजिक देन कुकी सिंगना टोंगन टोंगन फम सिंग द हाइबा तारे कांपोक्रीदा देन टेंगोपलदा अमसुंग सुजानपुरदा अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिमांड से यम कन्ना चंगसलइबा मोई इहो अदुगा तंपाक्ता मका विलेज वॉलंटियर मैम अमफाब यारो हैदन मियाम दगी लाइफ इहोजे इहोसिंग से कमाइना येंगे अखोई ऑब्जर्व तोगे हैबदा हमदा थंबियो मिराज अखोई से अखोई हिस्ट्री से अखोइना हंकतना अखोई येंगमिनबम संग अखोइना मालेमगी मफम मयामबादा अखोइना यामना चाउथोकसे अखोई मणिपुरीनी अखोई मणिपुर इरमदम सी सना लेबांगनी हाइना चाउथोकसे ब्रिटिश की लांबा कांबू सिंगना अदगी मपान की टूरिस्ट सिंगनासु मणिपुर की वेदर मणिपुर की मी सिंग हॉस्पिटैलिटी कल्चर लेबा ट्रेडिशन मैम सिम फजना थागले अदु अखोइना येंगदौसी अखोइना होय मणिपुर सि मतममदा प्रिंसली स्टेट ओइना लेरम्मी यामना मनिंग मखा तंबा लेबा अम ओइरम्मी अदुबो अखोगी इंडियाना 1947 दा निंगतंबा फंगलबा मतुंग इंडिया 1949 मणिपुर मर्ज तौख्र मणिपुर से पार्ट होइख्रे स्टेटहुड 1972 मणिपुर मपुंग फाबा फुल फ्लेजेड स्टेटहुड फंग्रे अदो स्टेटहुड फंगबगी मतम सिदगे इवन फंग्री ममांगदगी सोइरम याय खोइना थेंग होबदि नतबा मणिपुर दा मखल मखल कयागी डिमांड है बतारे डिफरेंट अखोगी तोंगान तोंगान फुरुप सिंगी है बतारे मधुगी डिमांड मधुगी इहोसु अखोई थेंगदब ngamde मरमदि अखोइना मणिपुर की हिस्ट्री नैनरप मतमदा मणिपुर दा करम करम डिमांड दगी करम करम एजिटेशन दगी मणिपुर दा वायलेंस सी कमाई ठोके अदगी 1980s की मतम दगी सु अमका 80s द थोई 90s द थोई इवन 2001 द थोई अदगी हौजिंग अमका 2020 गा 423 दा चौबा मसिना ख्वाइदगी ओइना लाइबक थीबा अचौबा अमा थोए हानगी थोमलिबा सिंगसिना अखोइगी लुप लुप सिंगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी डिमांड अममदा एजेंडा अममदा मणिपुर की ओइना अपुनबगी एजेंडा तानबा डिमांड कांबू अमा अदुगा पार्टिकुलर कम्युनिटी की फुरुप की डिमांड तानबा कांबू अमा सेपरेटिस्ट की कांबू अमा सुमाइना लेरम लेमबदगी नेमनेस मणिपुर दा वायलेंस हाइबसिदि अदुम अखोइगी थोक्तना त लैबा पोलमने वायलेंस कंट्रोल तौनाय होनबदा मखन मखा क्यागी सिविलियन क्यागी पुंसीसु पिखमना खरबने खांगु तक इनोसेंट क्यागी अखोइना हाइबा याबा यादबा do's and don'ts अखोइना ngan वांगा के तौबदा इसिंग पलेदो अदुमाइना हाइबा याबा यादबा सिचुएशन मैम लेखिबो नंगासी मणिपुर सी somehow शांति लेरे हैना शांति तंगदु लेताबा अमद लेरे इवन तंगदु लेताबा लेरे हाइरिसिसु एजेंडा अमम डिमांड अमम दि अदुम निंगदोन पोमगा लेरिबनेबा मणिपुर की ऑल प्रजा खुदिंगमक्सी निंगतंबा मा फंगद्रना लेबने निंगतंबा मा फंगद्रीन अखोइगी मणिपुर सिंगी निंगतंबा फंगद्री हैना निंगतंबा अमगी मरुमदा अखोइ डिमांड अमगी मरुमदा अखोइजे शांति लेतबा लमदम अमा अदुम ओइबने अदुबो मतमदु ओइरिबा सिंग इरांग सिंग अदुना दि कम्युनिटी अमगी मरक्ता मधु अतमनना ये थीनबा लमन खुमनबगी तौदे मधुना गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट नत्रगन सेंट्रल गवर्नमेंट तौबा स्टेट फोर्स की मायक्ता नत्रगन सेंट्रल फोर्स की मायक्ता तौबा सुमाइन तौबा अदुगा हौजिक तौरइबा हदक 2023 की मे की तांग अहुम दगी थोकपा थौदोक सिमना सेंट्रल फोर्स नत्रग स्टेट फोर्स नत्रग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ताइनबगी
सुमना नतना अखोई की पार्टिकुलर कम्युनिटी द ताइना बोइना तोख्रे सिदी ख्वाइदगी हेना चावबा साथीबा ओहले मदुमंगना अखोइना कम्युनिटी अमकी एरिया क्रॉस तब लान मंगमदबा कम्युनिटी अमकी कईगुंबा साइगी सोना समनबा यादो अनटचेबिलिटी की क्वेश्चन दु लाखोई फिल्म द लाइव सोना समनबा यादो मधुका पाव फोनमी मधुका फोन तौनमी मधुका कईगुंबा मधुके मतेंग पांगनमी के हारगदी मी की पुंसी लाइव अटेम्प्ट तौबा अटैक तौबा सीबा संगबा खुरोंग थीबा ओइना लैनख्रे हाइदि मणिपुर विदिन द स्टेट इटसेल्फ सिदा लैमिनरमीबा फुरुप सिंगी मनुंगदा हौजिकी अखोइगी मपानदगी चंगपा फुरुप खर याउसलगा तोंगसलकपदगी हाइबा तारे अदुगी मरमना ओइगद्रा हाइना सुमयाम हाइनबा सिगी बियमसे लेरे एनीवे हौजिकसे अखोइनि येंगदबसे ngasi maksi अखोइगी जून की तांग कुनगा मरी 2024 सिदा अखोइ सही अमका थानी फारकदौरे सम फ्यू डेज खतंगाइरे सही अमका थानी फागदबसे सिगी इरांग सिदा होय सिंजा तमजादा नोमै खापनबदि खर लेपे हाइबो सिंजा तमजादा ngak senba village defense force हाइबो तारे village volunteer सिंगदी अदुम लैरियेबा माइ मागी कैनो सिंग साजेन दामदि प्रिकॉशनरी मेजर्स लौनरियेबा मसी कनाना प्रिकॉशनरी मेजर्स लौगदबरे स्टेट फोर्स ना नत्रगा सेंट्रल फोर्स ना लौगदबा प्रिकॉशनरी मेजर्स से मपुंग फान लौदबा मखोइगी ममांगमक्तदा अटैक तौनरपदगी ngasi ngarang mak jum jirida yum chumnagi yum masama chum hat kumba cottage kumba hai patare office ma sam su lei jaba hai maduna jamna dwelling house karor kya sangna saba madugi achouba keno manata bida adugumba yum da phoba bombing tawgi attack taw hai sri hai di yam chauba hai noigi yum ma phoba leibi yaroi hai badu ne bdamo ki area da noi jumna noi am phole adugi film da lebe ende etik dog pasi masida maka central forcing laina madu thingmangam daba natagana etik to kambu sing du phabangam daba sigi film leire adu ngasi si particular singi jaga khra si haibitare separate administration taliba aidi ta sengno kidi makoina taliba demand sigi agenda maming thoina paningde masina yam popularize oiki gadren khalle adubu pande yadabanina palle तालिब डिमांड सिंग हाइब सिंगसी सिगी काबू ओमना मखोइगी डिमांड दु हेना चेसनंगाइगी दौसलकपा सोंदना अखोइगी वैली द लेमिनेबा अखोइगी बिग ब्रदर सिंगा लौरिबो रोल सिना मका नो एट एनी कोस्ट अखोइगी सेपरेट हाइब वाफम से सिना बियारोय स्टेट अमक कोइगदमनी एडमिनिस्ट्रेशन अमक कोइगदमनी मसिदा बाउंड्री हाइब यारोय कई मखनगी क्रेक अमा फौ लेबि यारो हाइना यूनिटी दे युमफम ओरगा कम्युनल हार्मनी दे युमफम ओरगा हानगुम नुंसी चानन लेमिनसी हाइबगी पाउजेल द सोंद सटनरिब सिद लाइब पोची प्रजा मयाम मदी प्रजा कांगू सेक्शन चिंग द लेबा सेपरेट कांगू न मखोगी सेपरेट की डिमांड यामना हाई वोल्टेज रैली तौसन बा अदुगा इंडिया गवर्नमेंट की मिमांग द उलहन बा ngasi पार्लियामेंट की सेशन ओबनोमिटा छोनन तंपाक्तना मणिपुर काइबे यारो हाइबत तौबा मसी कनाना यंगसन बिगदगे नाकल अमम चलिब खोंगचत से प्रजा सिंसे दम डिमांड तौना लगा प्रजा सिंसे अमना ngaiko एखोय पुंजन से बा अमना नो एखोय तोंगा साखने एखोय तोंगा लरने बा सिदे जुम यंगदन बैलेंस तौदन लेबसे एखोय कनादा नो वाकत लेसे खाइ लुसी वाकत फम अमा अदुगा मसी वाकत से ताबी नंगाइ सिन कनानो हाइब क्वेश्चन दो ने मिराज अम लुइसे ताबी द्रे खोय वाकत से तंपाकिंग असी डिमांड अखोगी डिमांड है तारे मणिपुर काइबे यारो है डिमांड सिंग असी सही क्या दगी लाइबा मणिपुर की डिमांड सिदा नसी फाउब ताबीद्रना लेरपसिना ताबीदि हाइबकी खुदम दे अखोइना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना नसी सही यंग था अनि संग अफाउबा चपचाबा मवंग अम फाउ पुथोकपगी महुता सेंट्रल फोर्स मसिंग थिंगमदन थाजलकपसिना एप्रेंशन दु लेरकपने तौगे हाइबदी असाइगी अखो अजा एडिटर ना हाइबदु माइना तौगे हारदी इंडिया गवर्नमेंट की यामना शक्ति लेबु उथुअगा जम्मू कश्मीर मसे थोकना थुगाई की तौदबु तामोतोम चाना माइना मधुमके थाक्तु यौदबु याइबने एप्रेंशन ले अदुबु अखोइदी अनिमक खुलु सेंदबु यादे मरमदी इंडिया गवर्नमेंट की पुक्सेन से मोइगी पुक्सेन सी खा सेप ओइना उइ हंदकी थौंगजिदा मरमदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाई कीबा
ꯃꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯧꯔꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯐꯣꯡꯅꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯖꯟꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ wari sana hairaga wari sana badugi khudamdu ngasi bawba uraktabasida aikoi pakhatab yade ngasi chief minister oimba ngasi MLA oimba minister oimba makhoide hayeng oidraga tumina lei khibiyai magi ngasai maram sana asset properties magi hairi position chumna thamkhibiyai tawbo ngasi lanjena du na chenthoraiba mi singse si matam amadadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯊꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯒꯦ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯊꯤꯟꯕꯤꯅꯉꯥꯏ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯥꯏꯠ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯌꯥꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ मिठाई मिसिगी मवोंगदा तपना तपना तुमजखिसुनु तपना तपना सावबा हंधरागा अदुम लेजखिसुनु हाइबा तारगदी ngसाइगी तपना तपना सावबा हंधरगा लेबा मतमदा पोजीशन अमा लेहौदा तारगदी रिलीफ कैम्प दा लेबसे सही यम था नि फादोंना रिलीफ कैम्प दा लेबसे मखोइगी पोजीशन से अदुगा अखोइना ngasi इरमनम सिदगे अखोइना मखागी रुता गुवाहाटी दिमापुर चत यादना जिरी चत यादना वारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नोम नोम सोक्सन बिहेलकनेब गवर्नमेंट गवर्नमेंट से हिंगीब्रा सिरीब्रा क्वेश्चन लाएब गवर्नमेंट से हिंगीब्रा हिंगी मथौ तौबियो प्रजा सिंदने हिंगी है उपियो सिरबुरगना ngамद्रेना तामोई सेंग हाइबियो अखोई प्रजा मैम खुसबनर कईदौसिगे हाइब मतौमिनसे अदु नत्रग तारगदी अखोइना ngasi नाकल नाकंदा मिट की पी तारगा अखोइगी टीवी दा डिस्कशन दा नत्रगना अखोइगी लमजाव दा मीटिंग तौरगा अखोइगी स्लोगन लाउब खंगना सोल्यूशन पुरकनी थाजदे अने इंडिया गवर्नमेंट से मनाकोंग से फजन ताहलगा इंडिया गवर्नमेंट की मियेंग से थुन संगन से आइबसे मसी लाइरिबी करीगुबा लेगासी अखोई मणिपुर सरकार इज्जत तौजदब नते इज्जत जम तौजै नखोइगी नथौना अमा फुदोगा सोल्यूशन अमा पुरंगाय हाइदि शांति लेबा तंगदु लेताब अमा अहानबसे पुरंगाय होनबसे नखोइगी असौब थौदांगनी मसी कुइमनग्रे तुममिसि कुइमनग्रे अंतंग मिकअप थोपियु हाइबसे हाइजरे हौजी पालिबा बीजेपी लिंगाक्ता खरे हेना मथौ यांगना मथौ लेना थबक तोहनिगु अपाम फोंदोकपिरि मतंग सिदा हौजी मियामना यामना कन्ना मियेंग थमिबजी हौजी अखोगी मणिपुर मियामना हाइबा तारे हंदक कांग्रेस के MLA से मंगा दंग लेबनी इनर दा अहुम अदुगा आउटर दा अनि तबुदबु बीजेपी दा सपोर्ट तौबा अमसुंग बीजेपी के अपुन MLA याव कांदा लेरिबसी पुन MLA यांखैगी मंगानी मसिदा मियाम की ओवरवेलमिंग ओइबा चुमनगी याम नेरो मार्जिन अमदन तब मसिंग याम खिद्रब मणिपुर की वोटर सिंगसिना हाइबा तारे कांग्रेस ता मैंडेट से पीरा कांदा कांग्रेस ता पुथोइबा कैंडिडेट अनि सिना मैंडेट से पीरा कांदा हुजिक थागले अदो याम लिमिटेड टी ओइ मानदे हुजिक ओपोजिशन गी अखोगी टीम दनी हुजिक लेरिबसे MP अनि मक्से तबुदबो मियाम एक्सपेक्ट तोरिबदि मणिपुर मियाम गी हुजिक मांगदा तारेबा इशू से रियलिटी से तसेंगना तरुना मसी इंडिया की पार्लियामेंट हाउस दा थम्बंग ngomgadra हाइबगी वहांगसिनी मदुग इरोइना मसिदा अखोइदा थौसाबिद्रे अखोइबु नेग्लेक्ट तोबिरे अखोइबु डिप्राइव तोबिरे हाइबा सेंट्रल गवर्नमेंट असी इना अहेनबम इयंग चहनब ngambagi मदुगी इथिल अदो अखोगी MP अनिसिना मणिपुर की मियोय लाख 50 से रिप्रेजेंट तौरकांदा मदु वफम जोंदो थंबंग ngomgadra हाइबसिनी अखोइना तोंगान तोंगान बा सोर्सेस सिंदगी फेन फंगजबदा कांग्रेस की लेजिस्लेचर लीडर मैम अमा अखोई मकुक AICC की मकुक थोंबा मैम अमा उनरकांदा अखोगी MP अनिसिदा मपुंग हाबा मतम पिबिनबा तक्सिनगनी हाइब वफम प्रेस ता फंगदो पलेखरे मतंग सिदा लाक्सनगी बो वहांगदे कांग्रेस पार्टी ना कांग्रेस की MP अनिसिना अखोई मणिपुर की हौजिक लेरिबा सिचुएशन सिगा मरी लेना करमबो strategy मुगी खोंथांगदा मणिपुर की इशू सिगी दमु होना बिरकनी हाइबगी वफम द हौजो चिकी थौरां करी लै हाइबदो खदं थांबि अजि मिराज मसिंग याम खंगना सु चतनदे ममांगदा इंडिया की ओइना बीजेपी मसिंग यामना काय मोइना
makoina sarkar semaga moin tawning ba tawi manipur da su bjp masing absolute majority phangidana tawi adubo masing yambaduna aikoi gi manipur gi issue si waroi sin purapa sunghamde masi adu masing yam jedraga so aikoi gi voice praja gi voice phajana thamge di masing gi number da quality quality leiba personality leiba madu tawge haiba will power ma sangi madune madu aikoi gi will power do hadak aikoi gi honorable mp elect over ani che sida manipur praja me amna mandate phajana pire manipur praja da di koi taina bi yaroi praja sing da di party gi amai wan natana khena ba leitana yam sauna aikoi gi pire piba sigi matungina aikoi ngarang hauji ke aikoi gi leader ani si mapan da delhi da leikhre aduga aikoi gi congress ke mle manga kha ka ba se chu delhi da leikhre honorable rahul gandhi amdi sonia gandhi amdi aikoi gi congress ke leader sing da karsi kol piba su taukhre aduga loinana india bloc ka amadi congress ka pullaga handaki ke parliament session sida manipur gi issue se chap chana puthoksi matam marang kaina lo ngai hona si aduga manipur gi issue si namakta tawba ya bangkhoi tawra si hai na madui da makta sulobi tawba hokre madugi part amoina ngasi ma delhi da sa khraba delhi gi sa khraba nungsa marak sida even aikoi madam sonia gandhi ko yauna torga street ta thoga protest of india blonga si social media da unarip singdo amyam na du khangbirani thoga dum hokre aikoi de ana hogi tumina leiroi aikoi gi hoi voting right vote lona ba matam da decision lo pa matam da vote thina bada aikoi minority oibadi yai tobo aikoi gi parliament da madu achauba house ki manunga achauba debate ama phangai dong ta aikoi gi issue se phajana nai ngai honna ba de masi aikoi ne am advance hoina yamna thagat pa hai ban dikana roi thapna subsoi soi dang ki ulakani khali ana aikoi ngai min si aduga even kana gumbana mp oibagi wasak pho lodringi da aikoi gi mp kaino dubu ozabi mondu na thang mp alfredo kana ile khramno hogi manipur solution si pura ngai honna da baga hai adu moi praja sing bai kai da gi mot pizza bani adu mp oibagi wasak pho lodriga su statement di thok pa hora bani ana madu wasak lodringi da paktok ta to su ya da ba ai local gi kaino singa sumai jabatu ni da imaindo singa adubu samau madu hairi badu su encourage ma thau thuna ta honing bagi apam ba haik pani ai koi positive oina lowe aduga interview me am da magi aduga hojik mp election sina magi statement pi bade dum hore hoyam de jiri gi wa thokta kari gi dumakta ai koina jiri gi meitei sing du lanjenare na kuki ne tek tora ga chentho ka doino chentho koi mahuta madu sepai sing na nga ga central force state force me am nga ga thamaga theng na ga dong hai ba do yamna praja sing na su apam boy ado chapsa ba simle na hojik round of mulak seke hojiki congress party gi mp ani ji gi wafam sima ahan ba question oina lak seke ani ji round seke couple of question lak seke oza hemchandra da as a senior journalist moin hojik haitare handaki historic ni phenomenal ni leidibo ani je comparatively young matam da congress amadi bjp ani sigi handak tokriba vote chi matinda bjp ne sogot pa npf ojaba taraga so masida leidibo support chi overwhelming support ma moida leijabani asembagi legislature gi yeng di yeng gadi tabu tabu miyam gi mandate di contrary to that overwhelming oina heldok na haitare vote chi pira ga na congress candidate ani si thagathibani hojik mak pandiri jini mp gi wasak phawbo logdri tabu tabu kari tawkhar gi haba waham ji de hangi haitana hojik miyam na ozabi molgi photo ama ek thola ba natragana oza alfred ki photo ama hojik tholko matam da masi viral ni oiribs kai dong ka cha thai buno kai dong ka chak chari buno habegi question hobone mayam nangnari masi gi wahang sidai kuina mayam na makoida automatic job expectation ama sumsoi na india ki parliament ki floor da manipur ki issue sing puthorkani manipur ki reality sing thamakani aduga lan ukriba machang mayam si soide singdorkani aikoi manipuri amana isagi obe issue sigi aseng boina thamakpagi matang madugi pungpham aduga mana pungma mamit tangi haiba central government ki attention je sikto bol nomani haibagi wafum ama mayam da leiriba masi expectation je oza masi kamaina ui aduga masi kamaina address torkani haidana asa to yosa Miyamna mamangda amuktu oikidri mabung sida Congress party da sogolaga sagi Congress ki mirap ani si mai ban gi bisi maduni mamangda MP mayam am laigre
MP singdugi manungda minister oibasu adum yaugre adu minister adugumba khoi MP sing minister sing aduna sigi issue sigi matangda khoi parliament khoi high command na yadi na wapum amata buthoki daba aduga makhoi na su masigi matangda sengdokna natraga puthokna ba sigi lobby tawbusu ugi daba haitare aduna makhoi gi high command na yadre na haibigi ofam duda adum satkidana miyam gi oiba kholausi parliament yoba ngamdabagi phiwa amka leiki adubu opposition na yamna kanna move tarokna even no confidence motion si thangalaga prime minister si wada ding ngangan lage na ngangan bagi mong du mogu ki adusu manipur gi matang da second amani kaki oina pallaga adum doki bani adu yam attention pi de habani the center na manipur gi issue sida adubu handaki election sida mami taagri basidi miyam zina adugumba parliament aikoi gi voice raise to bangam dreko na haibagi pendaba miyam da phaugi ba maduna maram oirakanda koigi amukto oikhidriba mawungda manipur gi su adegi tampaki su adi inner gi su outer gi su da actor masing yam hen na kagi bagi maram se masi oibani adu masi adumak su Congress party ki Meitei de su mkhoi gi angam ba thak to honar kani habiki thajabadu miyam da lei madugi da makta mkhoi da masi sinnagi bani madumak honarak taba targadi mathangda handak BJP na tariba dasa si mathangda taroi haingai leiti mkhoi da su aduna masi kumba amakak leiri honarak kani haibadu akoi yengba tari ngai ba tari ये वफम से हजू चिक ओइना ओजा बिमोल की ओइना एकोई series of interview मा हाइतारे इंडिया टुडे द निखंगदे NDTV दे निखंगदे एकोई की हिंदुस्तान मैम जिदा एकोई की टोंग टोंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मैम द लेफ्ट द इंटरव्यू series अमदे एकोई उरी अदु हंदक की जिरिबांग बि वाथोक त महाकना पुखलेबो वफम मवेबो वफम मैम अमसु लेडी एकोई की सेंट्रल गवर्नमेंट की मथक अमसु स्टेट गवर्नमेंट की मथक मसी की वफम मैम से येंगा कांदा एकोई की कांग्रेस पार्टी ना हजू अमसु लॉबी तौरी है कांग्रेस पार्टी दगे जो हाइरे अदुगा एकोई की मणिपुर local dailies मैम जो रिपोर्ट तौरे कांग्रेस की MLA मंगामक सेंटर ते संगसलकांदा AICC दे यम कन्ना प्रेशर पीरकांदा मणिपुर की इशू सिदा एकोई की MP अनि से वांग हंदबे यादे हाबगी वफम से यम कन्ना पुखले मतांग सिदा डेट 26 ता हौजी स्पीकर खनगे दोरिबनी स्पीकर खनबसिदा जो मसिंग याम खरबो ऑपोजिशन की MP मैम सिना तोंगानबा एकोई की प्लानिंग अमदे स्ट्रेटेजी तौरकादा यम चाउन अपन बो हेनबगी खोंथांग लौरी हाबगी मदुगी वफम सिंग से मेडिया रिपोर्ट तौरी हौजी पार्लियामेंट सेशन सी गी मनुंदा ओइरक्पा याबा अमसु मणिपुर की MP सिंगसिना लौरक्पा याबा रोल से करी करी नेना ओजा उई अदुगा रिफ्लेक्टिंग हौजिकी ओजा बिमोलना मागी series of interview सिदा माना थंग्रिबो वफम सिंग ची यंगा सुमे कोई MP इनर्गी हाइतारे बिमो अखोई जमना ngsaigi yamna series of magi interview me ama atopa national media sing de pi ba koi me am su ure masi sida mana piribsi maruina manipur da mana cookie natraga Meitei de adyamna blame to amana mada blame to yo pham se ma phongdokte yamna generosity leina phongdoi haitare yamna mature oina haitare adu mana phongdok ka mana haribsi maruina manipur da asigum irang se kari asuk sang tholi no hai bisine maru mana he haiba khoina thengna base ko aduga masida akhoi gi intervention se indiana itau tau da wa itau thau cha da gi mami mu ubasi mangonda yamna nungai ta gi mami mu ta badu ui ado masimak soidram ki handaki parliament session sita su adum chapchana raise tor pe yai habagi thajabadu lei maramdi mangonda madugi machak se su na lei re hain lobi yare ati manipur hadta sahi ama helaba irang sigi matangda mani magi keno da machak sing loinamak leire khomjin duno leire adu masi chapchana mafam matam gi matungina putur kani haibadu manipur ki miyamna thajaba thammi aduga ai poyamta haijauge ada ngasagi aikoida miyam da fauriba militarize torokpagi military masing aina thajilakpagi swasida aina kashmir gi issue ma pusin jagi base masagi matang sida ai amakatang haihauge buko india na ngasi phawda manipur da yengiban miyengse hawdagi chumde haibasida neba aikoisi instrument accession nthijana thoraga ad major agreements ningthina sign toraga changi matamda aikoisi part C state amoina matam sangnan lehelle aduga kashmir di
instrument accession kaktang tawraga merger agreement yaudana India da tingiba Kashmir di special status piraga lakhiba handa kataneba lokto krisidi 2019 da masigumba ong mayam si urakanda India na Manipur si thugai ba yaroi haina akhoi mayam na lawragasu masisida kari torkadege haibasidi haibangam deba even constitution samdo thugai neba Kashmir sisu masagi special status mo phangdana even constitution phira leidana magi royal pathapsi moi masana tawjarim neba masigi status akhoi Manipur si phanghiba nateba asuyamna tati tawina tawrokpa haitare aduga akhoi ki opponent haigadra khoi separate administration taliba mioi singda India government na karigumba khara haire habsidi makhoi ngang thorakpa doktorakpa sinu uiyeba something makhoi gi damakta karigumba khara tawbigi haina India government su khanba gumba ama uiyeba even makhoi gi leader sing sina hek magi public meeting sida phongdok panda akhoi gi pandam naksil yen he phongdo e masigi wan thok kaino adudi akhoi ki tampaki mi sing sina Manipur gi integrity kahalloi haina adum haiba aduga atopa community separate pami ba sing sidana nakhoi gi problem du khanani nakhoi gi demand du khanani haiba dongna masigi mami hi tabo phamse kangrup ani gi marakta he phongdok na posi ure masida neba miyam gi ma rang nahan gi paper da su masigi phamse puthok na raga ina rakre aduna masi oithok pi yai oithok ta bi yai adu Manipur gi sidi Kashmir ga sam kharam khena ba mag lerga su Indiana tauge hainat or ko matamda kanana su yetunga mo even UN ona khut thingjalo bhawda aikoina tawre haiba kanda kanamtana kaim hainga mo masini be yam luri sidi aikoida lariba mipaiba adigi nungai taba phawlisidi masini hairiba aikoina India da merge tawkiba matamda aikoigi sign thonakhiba adu tawnakiba adudi haujikti document oina leirabo phum makhangni madu aikoina International Court of Justice satlaga hairu matamda maduna hairpadu Indian kadai bhau ingedage haibisi arubam khangne sisu arubam khangne aduna masidi India su prithvi gi lagak miyam sina haibisi khwaidagi mangak kanba laibak singi munungda India su amane haine masina aikoida oiraiba phibam matam sisina aikoida chingnabadu phawhalli haibagi wani masimak oirakpa yai oirani haibadu makti haiba natte na smai thamjani adubu we can expect the worst haibaduni azung Manipur da level situation je miyam ge apamba aningba gatayona ba amasung masida natana Manipur da lediba population je angang dagina ahal phawa then nupi dagina every section of the society je loin effect over adugumba aikoigi violence ki conflict amakakni haiba conflict si da aikoina kari expect to godori si habajini speculation ji de mayam yami ozako masida cookie land habasi even India gi hanagi union home minister hojuju kishu union home minister oiba masamakna aikoigi mamangda Manipur la amakanda cookie gi election mamangda haiba tare Manipur assembly election mamangda cookie sing permanent solution amadi ma adum promise to every time man cookie gi dominant reasons in the man wangang but for a number of times masida cookie sing gi oiba permanent solution amadi bigani habasi man already aina ko tawjari si magi space tagini masi haido khiba leire masi ki permanent solution je kari oigedori no haibagi wafam jida chobo hangong oire aduga India da aikogi lakhiba administrative arrangement natragana yamna aruba decision ma am logo ngomba yam pang gan government amadi BJP government si oi aduna masida Manipur da oithokpa yabaji mayam na panari je separate administration pithogedori bra natragana cookie land pithogedori bra natragana aikogi autonomous district council je aikogi Meghalaya gi type ta 29 khasi gender and garo da biri basic style je Manipur da lakadori bra haiba lot of speculation never ado ai ozagi ai speculation mayam ji gi manunga Kashmir gi manaba situation ma Manipur da lakpai oithoksu leita bra haiba je da chobo hangamadi oi matang sida ngasai ozada ina lakchani je amuka Kashmir gi situation je khoi amtang yeng kan hanni yengmine kan ta ngasai gi Kashmir matam chupada yam claim toba area je Kashmir ne haraga claim toba area je Pakistan occupied Kashmir yaure then Vilgistan sigi saruk si yaure then somda muka Siachen glacier mayam se muk yagodori ni adagi then Ladakh and Leh si mayam si yawam doini maduda
Kashmir singi maki objective component when leriba Kashmir ki asagi liberation movement hai gedra separatist movement hai gedra sigi mayam sigi leriba area sida asagi le Ladakh si union territory lau thokre ai khoi da oja ai gi su theory yamani masi kadai phu chumba lan bai tu di masi khoi gi mafam na matam na purakani aduga Manipur do so maka Meitei na Chuchanpur da leiram me habase oja hojik ti history ne Chuchanpur da Meitei imbu thi phangaroi Meitei has been inhabited in Chuchanpur habase now it become a history more da Meitei leiram me habase hojik sifai ghar leiram se natana it becomes a history kamai yeng Manipur ki situation sida aikoina yamna chingna ningai oiba chingna bagi chingna bang ngakta haitare aikoina hojik mit mamang do udri banina yes oir pasu yaba oida pasu yaba mit mamang da tarang ba hai solution na udri banina miyamna haiba sida kana gum man kana hairaga su madu oithokpa yabra adagi kana gum man hairaga su mai si ju haibet oibiya bagi mami madi ui ka haiba aswai gum chingna bana pik thalle haitare hojiki kuki singi mifam sing board mamangi karigi sida adum center gi luching sing sina hojik haigi badune makhoi gi permanent solution ama pigani kari no moi hojik hari se hojik hari si no separate no peace na haine adu radi masi kamain urpi yai makhoi da separate administration ama pi ba haibasi Manipur Kairi Haina Logadra, Manipur ki territorial boundary si Tugai Natragazu, Makoida separate administration, no Piria Haitargadi, Madu Kramani Yimbiage. Adudi Adum Masana Kairi Haina Lobuya Revoco, Aduna Masidani Yam Luri Basi, Aduga, Manipurgi, Isusi, Hojikti, Mayamna, Masagi, Kamunelgi, class when Urambodo, Hojikti, Madum the Ying, Biarataba, Hena Luchan, Biam, complex Webatak, Amada, La Criana, Hajabatare, Aduna Masigi solution situ Irai Libadi, Oiroi, Aduga, Cookies Singi Demansi, Nasib Hobada, Makoyu, Compamsi. Inchimo Wahandoko Udri, Masina Maramoraga, Karamna solution Purkadage Habisimasu Yamna Luwa Makami, military crackdown Tauraga, Pulmak Namtaraga, Masigi solution to Purko Oitokado Ribra, Natragana, Cookie Sing Terminal with the Mukta, Makoida separate administration, Natraga, Union Territory, Amma Pivaki Takto, Lagadi, Manipur, Luivanai of Irang, Amamu, Tolpa Yan, as my Thank you so much. Thanks, I was at Ozahoji. I couldn't parallel in a movement and in a lower resentment paint of the Makal Kenai. Cookies in Penda Vaga, Equitampaki Penda Vaziga, Penda Makalani Canary. I look at demand to Canary. Penda see Mapu in a Manabama Kantil to some certain section of the population, but the solution can regulate, but no high questions in it. Why there is no solution till now, solution can regulate, no, Natagana, Masigi, solution initiative since Yamna effectively, but efficiently low Mamita, Driver have a similar Hamazosa. Nakana of those I couldn't yam with that. How do you say cookie singing yam can live demand see ITLF and Kotuna Liza Jose Marxist ma'am long Marxist sing system Salakana Jose am kind of pressure to pressure see cookie single was separate administration I'm a bigger over heaven Tongan Manipugi House Lady establishment administrative arrangement have India federal structure she the lady state administration Sigi Makada later but Tongan union territory or state have a Pali Aduga Senator Atopa alternative or separate administration I'm a bigger over having a waffle number one Masi Mogi demanding Nakala the Tampaka demand separate administration PBR or having demand anish at the same time a topa waffle mana Ekoki lady violent oiba yam the conflict ki jonamo or Ravadina Hanagi normal do not conflict not violence in an open normal more Ravadina Masida Miriam violence involved river through Kunanga one of Nikang in by whatever way Masida near Pavagis step on Matam locally is Masi Masida give me Pagat Kolopagi Kongtang Liquid of the Tampaki and Chaw questions. Demand ani demand ani aduga aspiration ani aduga interest ani kena baje kamaina ozami yeng de ubi aduga masigi pantung mamji kadai de ne khanbi yo cha ki wakhanda mitei gi demand se lana haibire separate administration pi geno haibse mitei gi demand nate mitei gi demand de kuki da lamhel leba su loktho kuki waro haibne ba aduga moina taliba demand si yaro haibne ba
तसेना ता सेपरेट डिमांड पी नत्र पी बाजे इट इज अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटर की मथौनी प्रजा की खोलाउन तोंगानबमनी प्रजाना हारिबदी अदुदनेबा अखोइना हारिसे प्रजाना हारिजे करिगिनो नोइना करबा गवर्नमेंट की मतेता असिना नतना अखोइ नगासिना अखोइ तोंगानबा ग्रेटर नागालैंड तालमीना नगाना नोंगता मितेई दा मै थागिब्रो मितेई हातखिब्रो कुकी ना करिगिनो कुकी खरना करिगिनो इंजलगा मितेई थुगाइजे कइगिनो ngasai अखोइगे तानथोकरि हिस्ट्री ओइ कायदो दांगोबानी हिस्ट्री ओइद्री असी हिस्ट्री एसु ngasiगी नत्र ngarang gi wari sibu history ro history se chai cham chani gi history dani ne keno da chochampur se primarily mitei na yam hen khundar mani moi kra di changai no aduna akhoi gi separate administration pi da ba se akhoi mitei gi demand na te ba mitei gi demand kari gi no noi na akhoi da keno se thare si keno akhoi gi khunga ko sing na tho ngai si bo khunga ko natro अखोई हिंजल नत्रो मई पोलिटिकल डिमांड प्रजा का मरी लेने अखोद लंजल पुजारे मधुदी पोलिटिकल पार्टी की हंदक मणिपुर पनीदमको मरम कनो इलेक्शन लोगीको कागीबसिंग अफब तौरसनु मई पार्लियामेंट मोई वॉइस नतना अखोई लेत्रबनी हाना रूलिंग की नेने लेरमसिंगसु मरम थोकते अदुगी ममांगदा मरी मंगारा काब ओजादुसु ओजा हिबे प्रोफेसर कम मोन थोकीदे प्रोफेसर की प्रोफेसर नाक्तनी हंदक जो प्रोफेसर ने लाइसे प्रोफेसर मैम से येंग तारे तसेंग कागीबू कांग्रेस काब नते तसेंग तारगदी पोलिटिकल क्लास याम समना को मेट्रिक फास्ट तागिबदो 11 12 की स्कूल लौसनगिबनेबा ए सिदी याम फैनाइना ओजादो याम फैयदना लौसनगिबने हाबा को अदो सी कांग्रेस ने काय तौन अतोप मना असम नाखंदा को इलेक्शन ममांग को बीजेपी जो अखोई कुकी के सुम समनरो नोई समनबसे अखोई इकाई की मफम मांग खंदे अखोई फी थोए न को मोइसो लंथोखमनेबा मदे अखोई लंथोक याब्रा अखोई जमा सिदे पुन्न पीने न पीगिबनेबा अदे अमसिगी कनो दि कदोरी मैनिफेस्टो दि कदोरी मैनिफेस्टो दो मोगे अपामबसे प्रजाना यारगदि पीने हायबनेबा प्रजाना यारगदि यानबा मवंगद लोइनमा कनो पीने हायबने अदो तागदि याननबनेबा खन्ना हलैसे अदर मसी कमाइना टिकल तो गैब दि अप टू दे अदिगा तो पबना हाइबी बिदो ngасagi अखोगी कनो से कनो पोस्ट इलेक्शन प्री इलेक्शन की को अदुदि आइसु हजि आइना हजि याम नौबने हजि निंद्रे आई कनो कैंडिडेट अनि मक्ता कागिबो कैंडिडेट अनि मक्ता आई लोइनो माइ पाकपा ओइसनो हजि आई हाइनिंग अदु तौदु प्रजा की मफम ददि चिंगी दि थोइना तागी दे को चिंगी दि मोइना आत चलगा नोइगी कुकी गा पाम पीना हाइबने अदु मने आई खंगद्रे अदु याम कना अदु तंपाक ददि गवर्नमेंट तौरिसि याद्रे अखोइना तौद्रदि यारoi हाइबनि अदो हारुबगिने प्रजाना मा हेक थोकिबगा वासक केरा वासक ओइरा ngасagi मा लेरगदि लोइनो फरनि न खन्दना हारुबनि अदुसो हजिक्ति इलेक्शन दु लोरबनि ने इलेक्शन ममांगदा ngangusiga इलेक्शन मतुंग nganguसिगदि चमानबा याबा नते खरा हिंदू हिंजिन दम लेने अदुमदे अखोइना दु ngakपिबा ताबनि अदु अखोइना तवदबदे अखोइगी मथंगी खोंथांगजि करिनो हाबजे अखोइजि नैनगदबने हजिक कुकीना ताले फरेबा तालसुनो पीबा पीदबसि तुओसिबा कुकीजे कनानो हाइदना हजिकि लम हेलिबसे हजिक कांग्रेस की मतमदगिनी को कांग्रेस ना गवर्नमेंट पारिंगदगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट एरियानी सिगी नुपासे कमाय तौदना बर्मादसु एमपी ओरमे हाय कमाय तौदना मणिपुर दे लेरगा कमायना भोट लेपिनो कमायना भोट कारिनो ना हंग खरबनी को हंदकी इरान हौरकपद मदगी चेतु याम पोथोंगरकपनी मदुमा कमाय तौदना मोइसे हजिक मोइद लेरिबा कनो से अखोइगी मोइद हजिकी कनो से भोट काबा सिंजे कनानो लेटपा हाबरा कनो मना आइना भोट कारिसदि कनो दगी बर्मादी संपा कनो रिफ्यूजी मैम कहनबनी हाइबगुम को फोंग क्लेम तौगिन खबर यारनी अदुबु क्लेम तौबु याब्रा कनाम तो तुमि लेने अदुदसु दु अदुगना अखोइना कनो हाइजनी को भोट की को पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिदि को यामना हंगोइनगाय पोट अमने हाबा मरमदि कनो फजगे फजरे लाकपा केनि कनो बो मिनि मंत्री बुकारगदि को मा अदुदा खंदे अदुगी वा खोन दे सिदि सिजन निंद्रे को यादा याबिने हाबा को मसिंग हेले या बिनादिन तौदिने कनाय बो ए हानिते नैसे मणिपुर थुगाय नंबर कांबु ने नैना थादो भोट लवे हागिब्राबा हम सबना हाबदा अदो हागिबजे कना करमा पार्टी ना हागिगेबा ए नैदि ने मणिपुर थुगाबनि नैना थादो भोट अखोदि पामजदे ना हागिबा यावब्राबा अदुना सिगी पोछि लैबनि को अखोय खोय मरोने तौगिदबदे अखोय कुकी गा अखोय खनागदम नते कुकी की गेम प्लान से कुकी हारगने कुकी लोन मंगसदे को 1951 दगी लेरकपा अखोगी कुन कुइना लेमिनरकपा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯆꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯊꯤꯖꯔꯦꯛꯁꯦ voter list mana hamba voter list san matam da tasek voter dai san gadu si sei tra matam da sei kumatwe ko natra sei kumatwe 1951 da India da yaw gadi 1951 da India da voter list san matam da isa gi yam da sei kumatwe da yaw dong ne ada kan da sei kenu se ngasai gi khoi gi ko thiduk yam lai ba ne ba adum thiba adu kari gi dong ta no moi da Supreme Court na sai re moi di native people na te Meitei people na ta di ST PBR ro haji thing je bo je manipur ge haji cookie jo mini hai ro kambu je ngasai akhoi na ko recognize to do akhoi na recognize to bodi ka khara to wi haji akhoi ko thadau mar adigi white pay moi si loi to ri ba sumana to bu sing sina pire adu cookie jo bi moi na any cookie tribe je nang na han de na akhoi recognize to ri je nang na han ka recognize to ga chai yang khai gi mamang de na te chai ni phu gi mamang de moi recognize to ya bra ba khoi na moi ST phangam ba ya bra aduna masi lo khok pa na ho che ba aduna akhoi moina ngangai du da akhoi na moina pamba jaga da akhoi na play to di yawe ba de enga sai haje bad mana kari gi no mamang gi sarkar du na district piram da kari kam ko pion tho mu no ba e le pam ba ngambre ge ai na pu ma thang ge lam na tro wai adinga nang nan ju kenu gi ko ngang ba ta re ba ngang na ba dai akhoi kenu Chusampur gi kenu se boundary sing men ta bi Chusampur de mi Chusampur se Manipur gi ne district boundary su state boundary dong lo ya bro siumba tongan ba ama lei ba aduna hana Manipur da tawmi ba administration gi setup se moina tawmi ba kangu sing sin explain to botai ba adana sai moina am hai ra bani kai ne ko ngasai ge ai na hab ngasai oza kibi na so hai gi ngana kanu gi ko samai to na khoi gi parkha gi center yenga ga kanu se school thi ba je thi ra gum che da mu kanu gi UNACO gi kanu na founder na kanu hai mayam phajo phone ba adumai to na afaba candidate se thire ga ai school da tamalaga pass taraga school na puthok pane ha do haine gum se ba ko aduna isa isa na khangna se ba aduna madu mangne hande ki election da tawgi do aduna masi prajana onjal ko matam de amada su mafam khangna na onjal kani aduna ai sa haje ba ma na hoji akhoi di hoji akhoi masin yena ga dabna te hoji kugi masin yena bro chunggra langra amagi matung en chatabra ba akhoi na democratic over force ba undemocratic over force ng lan song na ba yabra mi akhoi ju khara to tare ba adu thengna ba ta ga di aduna na sagi sigi posi lakwa matam si da hojikti lobby gi matam ni ngasi ju kanu na thagal lei si di let paw ha ba ke am lam hen baduna lona ma appeal to jeri ethnic classes si da mai onsen bi ye keno bom thada duna yum thuwa ba do ethnic class law noina separate administration tam ba adu to du kari ethnic class no Meitei na noida kai dorage asi haibam sange ba aduna handiki ka gi bisings na hairak pa adiki parliament da thamak bagi matungina praja gi resentment tension ji nemdar kane ba aduna ngasai gi khoi gi bhot mamang da ma hai matung da ama hai to tar gadi bas amo hene hengala kane ba ai madumakti ai thajade maram di kenu da handar tampak ta gi ka gi ba oja sigi magun je khoi khangre ko magun khangre am phajana kenu tawromani madi government school da tamasu private school da tamasu adum fast tar ga da poni adana afaba ngasai gi ko amana tap loksang ga ai gi chatra ni kain tawgi bodo adu di kesu ya roi aduna hande ojana so hai gre ai di party gi manifesto da saloi ai gi manifesto people gi manifesto ai na sem gi ba point tra ko humdoira adu da sat kani ana mana phong hai gre bani adana wi khoi gi oinadi ai isa gi ne ko ai ma 90 samagi mangda 10% compromise tawga so 90% dei thabuk torokane ne khalle okay ikhu sana boy wo from am thambiri wo from sing se ai amohon lago zada laksake ahan bagi am short response ama khaktan ai khoi ki congress party ki political activist ki kadang khoi ki suspension of operation je majini aina mobile su yauri ko mase Masih faktuaga puthore isi kai gino ide masih hoi India government ga ikoi 2005 ta moi wari sa jana bagi su dorga su Manipur government ga di 2008 ta dawbari khang mani ai adu Manipur government gi matam da congress party baduna
मखोई दी शोल लोंजलगा सूगी एरिया ऑफ ऑपरेशन जे मखोई की सूगी सना कांगलोन मनुंग दे थम्मी हाइबदो दुम पल्ले अदुई मरक्तुदा सूगी कांगबु सिना अदु तौबा अचौबा नेचर केनो यावदे अदुबो कोइगे एस हाउकिप हाइबा अखोगी चेयरमैन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट यूकेलेफ की हाइबा सिना महागना एनआईए की कोर्ट पिशन बादा एफिडेविट सपोर्ट ऑफ एनेक्चर A1 सिदा हाइबसे डेट 7 जून 2019 दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर होजी ओइबा अमित शाह ने इबा चिठी दा माना हाइरिबनेबो सुजी अखोगी सुगी लानमी सिंह हाइबा तारे मागी सुगी अंडरग्राउंड कांगबु सिंह छे मिलिटेंट सिंह छे सिगा बीजेपी की लीडर सिंह मरुइना अखोगी राम माधव जी श्री हेमंत बिश्वा शर्मा हुजुक जिम आसाम की सिनिको सी यावना सिगी सिगा यानखिबगी मतुंगिना मखोई यूपीए को यानखिबगी मतुंगिना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा 2015 दा तौबकाना मणिपुर मंगा कहली अरुगा 2017 दा बीजेपी की मणिपुर अकाउंट हांगली असेंबली इलेक्शन दा इवन 2022 दा सु मखोई बीजेपी स्मै कहले से मखोई हाइरबो पोलमने मसे अखोइना कांग्रेस ना सु इंडिया ब्लॉक ना सु पुथोक्तना पार्लियामेंट दा फाव बाय कांग्रेस लीडर हारबने मदुदा मखोई हेमंत बिश्वा शर्मा मधु अखोई यानखिबा तौखिबा लेते कुकी की मिलिटेंट कांबू सिंजी सुदा लेबसे अखोई लान सिनखिबा लेते अदुम बगांगनखिबा लेते हाबजेमा सेंदोकपा ngam राम माधव जी हाइबा ngam मसे अनौबा कैनोदा दी अखोई एविडेंस ऑलरेडी लेरबसिदा येना रोइगे मदो अदुना कांग्रेस की मतमददी मधु कांग्रेस ना लान सिना मे हाइबे प्रूफ लेतबनी मधु तंगाई फना रिएक्ट होदा यादबगिने अदो बीजेपी ना ngasi अदुना बुंगसी छुद लेबा कांबू सिंना एरिया ऑफ ऑपरेशन सी एनी मोंग द तोक मतमदा बीजेपी ना तुमिन लेसे मसी बीजेपी सी रिस्पांसिबिलिटी मोइना पुगदमने इंडिया की बीजेपी इवन मणिपुर की कैनोसी लीडरसिंग मखोई खंगमनी खामोय हाइबंग गमोय मणिपुर की लीडरसिंग अदुम यौम तामनि मणिपुर की अकाउंट हांगाय होना बनेबा अदुगा असम की मिनिस्टर से हगी ममिंग पॉलिसी ने से दे यार बसे मखोई यानिंगदे इन केस मखोई ने यादी हाइबदा ए मदु हाइजन बनी लान बनी अखोई बीजेपी की लीडरसिंग अदु तौखिबा लेति हारगदी कईगी एसएस हाउकी की मथकता एक्शन लौद्रिबनो नांगना अदुमबा कोर्टा अरान एफिडेविट सपोर्ट और हापी बनो हो कईबो एक्शन लौखते असिदि अदुनबु मसिदि अरंगबु पोनिदा मदु अखोई कानद्रे हौजिक बीजेपी दा अदुदा आइना ताइनजर होइगे कानदे मणिपुर प्रजा ने हंदकी वोट सिदा खंगब पीरिब मेंडेट सिना नु खंगमने अखोई अनौबा आसाम पामी अनौबा लीडर सिंगी मखादा क्रम लीडर इंडिया ब्लॉक अमदि कांग्रेस ना पुथोपा कैंडिडेट सिंगे सिदा पामे यस कैंडिडेट मतिक चाबदगी पीबने हाइबदु अदुसु चुमी याय पार्टी हानगी अरिब पार्टी पामदबदगी पिरकपने हाइबदु अदुसु याय हाउजु सपोर्ट होइबे इंडिया ब्लॉक नत्रगा कांग्रेस की से सिदा नुक्सी बिदोय पीबने हाइबदु अदुसु याय एनी नु अखोई क्रेडिट लौ साइब नते क्वेश्चन जे अखोई ना क्रेडिट क्रिटिसाइज ता और तौ साइब नते अखोई पार्लियामेंट दा क्रम आइना मणिपुर की इशू से हाउजु अचौबा बोम म पोखायन तंगाई फदे हाउजु लाइब दे 26 27 दा लेबसिदा मणिपुर की इशू जे पुथोगा याम थुना नै न हुदा यादे मिराज अखोई पाखतब यारोय अखोई पाखत्रे न तुमिन लेसन के मतमदने ngorang han mamang da ka khbe AP सिंचना लेगिबो फ्लैट दिल्ली दा थमगिबो दुदा चेल मोइदि लेखिनिए मणिपुर प्रजा लारबो मिसम क्या दे अखोई स्वाइदा हाना सुनरगा अदुम जुन 19 थोलगा अखोई मिसिमिना सनगनिए मन ब्लॉकेट मक्ता लेगनी अखोई इना खुनमी सिंगे फ्लाइट होंगा दिल्ली दा बॉम्बे दा कोलकाता दा मसा मसा के एमएलए मिनिस्टर सिंगे क्रम लेतबो यावगेने मपान दा लूट खिनेबा मागी मसा सिंगे लंदन दा अमेरिका दा लाइक तम था खिनेबा लाइब प्रजा के हौजे खुननाइब विलेज वॉलंटियर सिबु क्रम डॉक्टर ना क्रम इंजीनियर ना क्रम उकिल ना क्रम प्रोफेसर ना यावबगेने चौ याव दबनी ना क्रम एमएलए न खुननापदा उकिल यावगने दु बाइचांस याव बे याय अदु अखोई तामो हाइब ngamde याव बोय सुनु याम फै याव बोय जु तामो दी उकिल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मो मी याव बोय अखोई ना हाइजबसी 1% minus 1% जाओगे खुन्ना कोई आई यार हो majority of the elite people majority of the high profile family मसी यार हो अल लुपा साम गुंबा नतगना अखोई की गन प्रूफ की नतगना अखोई की बीपी खरा पीरेगा इन सोशल मीडिया दा आई खुन्ना खसिंगी दमकता सुमाई तौरेगा इन थागत लगा अखोई खुन्ना को द मतेंग पांगेगा इन यमलेम न सोशल मीडिया दा तौब मीदे दुम याउंगने को अदुगा थवाई खुबाक हापगा नोमई कापे ऑन द स्पॉट मफम दुदा सिंजादा लोयम लोयादा नोमई मखोन मक्ता लेबसिंगदि साइगी हाइरिबा
bureaucrat kangpu da show yauroi adu ibatar ki ai khoi khun na ko ki thabuk si ai gi like lai su mapung phana tam hoba ngam da ba na tagana like tamninga su like ai jer ga su mama mapa lar missing gi oi ga doi bra na taga loyam la ya da lei missing oi ga doi bra kana no oi ga doi no ba masi ai khoi na haye oi na chen ba yaroi ai khoi thok khra ka da manipur bu ade ai khoi na ta mo ai khoi oja editor na praman tori ba se ai khoi masi apprehension sin lei kram de kashmir gumba ma thugai ba kashmir gumba ma da ma che ta ba thugai ba ngam ga manipur gumba ma da khut thinjal pa se hoi madu da ki kashmir ki level to maina thugai ki da ba su yai tabu manipur da ki ai khoi ki leitum ma che da ma kin than ki ba ta ga administration ma che da ma kin than ki ba ta ga di ai khoi madu compromise tong mo ai khoi mamang gi da district maming tholam ba da blame tor ga na ta ga na adu to me no better administration ki dong ta matam du ki adu district maming tholam me ai na district maming congress na tholam me ai da congress lai ga ta ma ka tai na party di haugi pa le government ya ba minister sing chief minister sibu congress ki matam du ki leader na tabra na ma khoi ma sana ya da bra ya da ta ga di ma khoi ma sana ai khoi ya ki de matam da haibangam da bra na adu na ari ba pot ne ai ke gi tai san na ba gi thau ta tauroi si madu yes BJP ne ta sing na phongdo ga ai khoi sum ba capacity ama sagat pa se ai khoi ngam re kai dog si gi haib do openness ama changu haibani da adu din na bana mamang gi da maning da ina sum tai na da ler ga hayeng manipur kai gumba phibam sa ta matam dari mai magi atata ina chen khiba matam da ai khoi masen awa ba ta ho ni hab se khoi khulu se na sa okay thank you so much ai short comment am da ai oza dai lo jage oza kari happening Hojai na hiji ningi de hojik ti MP su MLA su punjan biro ko ama nama kano torgum si hoji akoi manipur gi makha ta ba khongthang je kai tau sige natra ji kuki singna kuki ko kuki jomi illegal immigrants singna makok singa ga talai ba manipur thugai ba ba poche akoi kamaina thengna sige India gi lairiba koi leader sing je kamaina koi kano wakhal tahan sige habdo Maduda akoi punna changchen minaba matam yaure aduga akoi na mona ai ngasi khudung chaba si lojaraga asage hana degi lair aba ko thadau di wifi mar yam samna da khoi all india radio station da khoi program piri group sing se achi degi ko hoji thadau gi program ai ne lai roja ko mar gi program ai ne lai ri smaina lai ba kangu si degi voice ama thokpi ro ko masi na ta ga de khoi jam theng rani yam samna harba Prithibi haibase sidagi akoi se toga akoi cha mapan da salaga akoi leiba ya gadam ta nate akoi punna lemina gadaba punna himina ba gadaba ngaktani aduna adu ada habe gi poti togumsi hana lepo chumana phajana leisi aduga hojiki smai tawdana leba kai be aba mi kai be aba ki pose masi akoi handoksi aduga hojikti MLA natraga MP habje tongan khanadana akoi tongan longnadana ko punna oiraga ko concrete ona ko manipur gidong ta ko changchen si habse mase appeal tok jek okay thank you so much oza tomza yamaro wafum oza na ekoi thambirame haiba ekoi gi moro wafum singsigi iroina na ai hojuji ki oina miyam da pen da bagi kholau yamna kanna ekoi gi launarapa aduga ekoi gi tension si yam kanna hengalak bagi leiriba film sida hojik karam maikei da manipur irang se chakeda ge habasi acho wahang moiri haiba wahang siga iroina na hojik makata na aina hojik lakchening baje aiko yam Ravi da lakchening baje hojik ki oza bimol amasung alfred kangam athar anisina handaki legadoriba parliament session sida karamba mongda aiko address torakadage issue si address to iroina na aikogi manipur gi leiriba conflict of interest mayam ama aikogi kangup amana nungai wedaba natraga kangup oina warogodori bra haibagi madugi yamna luba tangkak mayam amsu yawdoba nate masigi mathakta haibi issue si solution gi maikei da karamain purokadage amasung central government gi attention ji kamain sik tawgadage haiba yamna contestation mayam ama leiri sigi matang sida makogi karamba wisdom na makogi karamba hisingbana karamba issue si karamba address tawgadage haibse so bohang mani hauzik Congress ke planning asai khadi thambi kre adu khitang chi thobo mali aduga aikhoin so hoji urije asai Congress ki legislature manga mak Delhi de changjang ya dori swai sida aikhogi AICC na manipur issue se kya muk yamna muru ine logani aduga aikhogi Congress ki ine phanggadori ba magi limited time sida manipur ki MP sing sida soidana madam pirakani habse khoi thajaba yarabra aduga sungso suidana karam ba wafam de yumpham oiraga aikhogi wangang kani habi wafam sing si dei
मसी हान स्वाइखे मिराज कांग्रेस खत नतना इंडिया ब्लॉक सुने वाउजे बेक तो गदसे अखोइना हौजे तामन चा सुमा मै दोदी फजना आइरमे सपोर्ट तोबिरमे अखोइ हौजे काख्रिबा अनि से एमपी अनि से मणिपुर की से कांग्रेस ने उबिगनो अथवा इंडिया ब्लॉक ने से उबिगनो अखोइ मणिपुर की एमपी ने उबिरो खालीबर लेबा मणिपुर की एमएलए खुदिंगमना $2 लिगी खेनबा लेतना नखोइना बंदी सिदा लेबा चीफ मिनिस्टर सिना अदु पार्लियामेंट संग वांगांग यारोय कैबिनेट मिनिस्टर सिंग गांग यारोयबा अतो एनी दोन की दोन माने ना बीजेपी की एमएलए संग बंगा यारोय दमनिना अखोइ मणिपुर की न थाबने मणिपुर की मी लाखुन गनि पांसि अदुदे नखोइ अनिना मणिपुर की दमकता तौरो नखोइ नि तौपदो अखोइ ngaइबा तारी हाइना अखोइ इनकरेज ओइना पीरसेबा अदुदि नत्तबिदा हौजे लाबना येंगगा मखोइ कैदो कदोइ नत्रगा तौपयाइ तौतबि आइना अखोइ सुबसोइ सोइ दकि तौ कने खले ngasiba दिल्ली दे तौरिबा येंगो अदु मैम उरे सोशल मीडिया दा कांग्रेस की लीडर सिंह हाई कमान सिंह लोइना उनरगा मोइदा अखोइ के करसिकोल बीर मतुंगा मणिपुर की इशू जी पार्लियामेंट पुखनंगाई की फजना मतम याम लौनंगाई की अदुसो लोबी तौबा अखोइ लीडर सिंह आदा लैग्रे ऑलरेडी चटप नते को सखरबनी को लैग्रबनी को ngarang dagi tawse कांग्रेस एमएलए सिंह अदुगा हौजे इंडिया ब्लॉक ना सुबेकिंग एप तौदे मधु कांग्रेस अमदी इंडिया ब्लॉक ना नन बीजेपी कांगबू सिंह मणिपुर की इशू क्या सीरियस लौवे है ममांगी सहीदा थोखिबा इशू सिदा इंडिया ब्लॉक की एमपी कुनगमाथोय लाख्रिमने एमपी कुनमाथोय से अखोइ मणिपुर की अखोइ की इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंह की मनाक्ता रिलीफ कैंप दा लैबे सिंह की मफम दा सटलगा उनदना कोनदना अदगी मखादा सटप याबन चले मथक दा सटप याबन चले हेलीकॉप्टर दा तौखरिनेबा राहुल गांधी अनिरक लाइबनेबा राहुल गांधी ना अमका भारत जोड़ो जत्रा मणिपुर दगी हौरिने इंडिया काइबे यादी इंडिया पुनसन भारत जोड़ो इंडिया पुनसन साइम इंडिया पुनसन भाइबसिदा मणिपुर पुनबसु ओइदैने अदुमाइना हौबदुना ngasi फजना कांग्रेस अमदी इंडिया ब्लॉक ना तौरे हाबसिमदी अदुम उरे अदु हौजे यस रियलिटी द लाप मतमदा इंडिया ब्लॉक अमदी कांग्रेस ने इनिशिएट तौबदगिने ngasi एडिटर साहब ने साइदोरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मरुन मसेदम तो लोलु जादबदु पार्लियामेंट इवन नो कॉन्फिडेंस थारगा मा मरुन थोनगे थोलिमने नो कॉन्फिडेंस थाबना अखोइ मसिंग यामदना अखोइना माबु माइथि पिनि हाइगन भाइब नत्तेबा तौगतबु मणिपुर इशू सि मसेदम तदि ngango मणिपुर की हाइबने अदबु ngसाइगी मपुंग फाना nganbi de nei nabi de aduna haujuk subsoi choi da ki अखोइ की मणिपुर दगी थारिबा एमपी अनि से तौरकनी हाइना खल्ली लोबीसु अदुगा करायो फावबा अखोइ इंडिया कांग्रेस की आईसीसी लुसिंगबसिंगा वारी करायो फावबा नक्सन सानेम नो दुदे अखोइना हौजी से थमबसु खुदोंग चारोय अद समथिंग तौबा याबा खरदी होनरकनी मसिदी अखोइ अदु मणिपुर की प्रजानने इनकरेज पीरगा ओ मखोइ अनि से अखोइ मणिपुर की दमकता सबसाना पार्लियामेंट दा थमकनी को नोइना थमिरपु ओयु हाइना अखोइ हायर गए कोई यंग मिनस से ओके जाना से थम मरु वाफम मखक सिंदोक्ट्री कांग्रेस पार्टी की मके देके अदो से 1 मिनट सिंदोक्पिरो अखोइ गी ngасai कांग्रेस की आउटर की होजि एमपी इलेक्ट से महाकना अखोइ की कांगपु की चला कांदा या अखोइ की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम से या थुंगरु की वाफम मखक मधु की बतांग दो कांग्रेस पार्टी की मके देके करी हैविंग बले बतांग महाक्षी मांग ngangi do मागी पोस्ट अदुना ngangi brana tragana kanago BJP ne hangakpagi mawong dadi male mabudi BJP oiram dabasu yai adubo BJP na khaijeng ai BJP ne har ka hang adi ame su khumba nungai ga damne adubo anyway Congress party na Congress ki either of the candidates ko jingyo re tamgyo gera sila kaidong ida ikoi gi separate administration talib kambu ga kaidong ida compromise ki wafam ama phoba haiba leite haifam su tokte अखोइ की सेल्फ लीडर ना याम फजन थांग्रेदा अदुदि चीफ मिनिस्टर ना हाइबा मतमदा नो अदुम बयाम अनेम वाखंदुदि खल्लोइसि कांग्रेस हाइबसिन इंडिया पुनसन ngai होनरपनि सही क्या दगे हाइब हाइग्रेदा इमिडियस पुथो पंगमद्र अदुगुम बदु पुथो पंगमद्र ना सोशल मीडिया दा फेक आईडी सारगा नत्रगना खबर दगा हापचलगा तौदो मदु नो मणिपुर ता सेंग नुंगसिरगदे करा कैंडिडेट सिंगना नत्रगना अखोइ कांग्रेस की पार्टी की कैनोदा एनी लीडर मना मदुंबगी सेपरेट तान बकांबु सिंगा सीसी एग्रीमेंट साइन तौन की सीसी अंडरस्टैंड तौन की एविडेंस आउन पुथोपिर याम लाइब फबोइगने अदु अखोइ ngasi की डिस्कशन की खुदोंग चाप सुलोगने हाउजिक जु मतम लेरी
इवन भोल होइखरसो कांग्रेस पर नाम तौनिंग बने ना कोई लौरोय नकोई की खुद कईगुंबा अदुंबा एविडेंस अमतंग लैबा तारदे पुथोकबिरो अदुनिना ओनली मेयर एलिगेशन तौबा तारगदी कोई मनपुर नुक्सिन लैमिनसिरा कांग्रेस पर नाम तौबना फतेदा कांग्रेस पर नाम तौबगी थौतु तौरोय शाइनिंग ओके Thank you so much. Resentment rising and tension mounting. Have a Manipur labor, Tonga from the Amazon, Tonga Kanguki over sentiment. My arm, Yankanapa, I was Ihuyam, Kankalapagi, Lady Vano, but I mentioned the Kanavaki. So, I've given us expert panel members starting from Manipur. Sangma Ever journalist editorial express was a Hemchandra Salam, Amazon All Manipur, Bar Association President Biba, was a Tomcha Meitei, Advocate Ravi Khan, MPCC legal chairman, legal cell vice chairman, Puno Pomkana Takachari, which are learning a city program, who do live from Tabikiba, Manipur, Bokana Takachari, Takachari. AMBA admission की दमक country के आदा चाही कुन है ना North East में हम गिथा सब अंगाक तुना महाइरोई लिसिंग अहुम है ना admission तौदुना लाखलिबा JR International Education Consultant ना 2024 के ओइना नुंगाइरबा पाउजिल किया पुदुना लाखचरी बांग्लादेश Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan चिंबा country के आदा top medical college सिंगदा MBBS admission की कुदुंग चाबा पिजरी ख्वाइदिगे होंगबा fee अमसुंग installment basis ता PT अंदुना यामना लाइन MBBS तंबा की कुदुंग चाबा पिजरी MBBS admission की दमक loan facility अमदी scholarship की कुदुंग चाबा दसु मतेंग पांगजरी MBBS, MD, PG diploma की मतंग दा free counseling की कुदुंग चाबा सु पिजरी